Ütü günden gündü görәчүләр. Min adım Trofimov Temolog'un sundarılığın ıççat отделы начальный либин. Bu kulun tutar hübübehe sütbaltız günüger undarılığın ıççata 15 bolan Musustar diyen Ulahan Respublikanski Festivalga kıttan kellibit. Manna arahanay 10 kayıskandan direktörlülәтилер. Arahanay bu aras korаттан келбит onlar biyaqa master class teriyenler. Bu olus intirehine itirehenleri master class'ları köddürün biyaqa ürettiler. Отокудук мен бәйім Устар фестиваль сүтінен молодой бизнестен трекка хырттым манна болан бейге спикер бітінен Михаил Киселевтен бұл Сколковаттан хыджар Сколтех ректора бейеқа мастер-класс көддірін кепсән лекция гитта. Оның да тәрәхімет олыс чөддігі аста өсі дағана манны тәрәхінерге хыджақ біттен әріне біт. Өтекөннен мен Атом Сардана Кантогорова сунтардағы бартыға народ директоральная айымнетін кейінегер костюмерні хеветісейнен үлелейбін. Бұ құлын тұтар үй хүрбе бес сүрбе алта күндергер жүкізгай көрікі ұтылы бұд сүрдәқ улаққан мұз ұстарден тәрәхінге фестивальге кіттен келді біді. Сонтар улуғыттан арас нехилектерден 15 болан баран кытынны бұд, арас тректерге сырытты бұд, үйренні бұд, мастер-класстарға сырытты бұд. Ол күрдік мен фэшнден трекке сырыттым. Бұл трек Гала Барзова ден сақа сиріттен төріттәқ. Топ лучших стилистов России киербет, 15 сылтықары фэшн индустрияға үлеләбет, 2 стиль тұғынан кенеге автора ұтта. Кенен наға интерехінейдік мода тұғынан кепсәті, новые технологии в дизайне одежды ден темаға сүрді олған лекция аған ихетінлерді. Биһи кенеттен олус элбэхқа үйренни бит, ихитти бит, опыта тастасты бит. Кене қайда қара біле чугас бағайды кәлбит ылчыттарын кытта, үйренәчілерін кытта, аяғас бағайды кепсиден қайдарын хажой обстановка оңырын ұйтта. Опсайынан бұл мұз ұстар тәрәхен наға интерехінейдік кехі сүргеті көтіғолердік аста дейхпін бағарабын аңардас шоу программата олыс ден үшіге наға интерехіней световой шоута олыс бәртәхайдік аста. Кехі маннық сылжан бәйбәтіттен наға әлбәққа үйренер, опыт атыстағар әбіт дейхпін бағарабын. Меня там Афанасьев Анатолий Александрович Крестях Негелегин садгуту хилгата культура кинен методига колун тутар хүрбебес хүрбалта күнүгер жукускай коракка мусустар ден улахан фестивальга киирехертыбыт сунтарылууна дерчатын делегацията арас кайыскаларынан сырттыбыт ол курдук тус бейем кайыскамаата анимация онна мультипликация денете он Союз мультфильм дойдудунан биллер телте директоры Машковцев Борис Александрович лекция ахпыта ата воллагана Чебурашка вчера, сегодня, завтра день. Ол кенниттен кини үлэхеттере анимацияны монетизация хайдах туһаны касебин туһунан дискуссия ыппыттары бээлерин опыттарын кепсебиттере бээлерин холобурдарыгар мындыкыныкка хептен аны ол таханан хакыхин аниматордарын быстарыгар күрах ытыллыбыта ошнай элдеттен хүрбебиирс чыгылаттан ытыллыбытатен бээн бил койтаан тийбип болан кыттыбакка халбытым оны проекттерин ошна хаста күнөңөр бут проекттерин көмүс күүллеригер мен көрөн олар бутум ол бир жарыктаах коллегаларым үлелерин көрөн хаста жону кытта билистиим үлелех боллубут опыт атастахых боллубут оны түмүк курдук 2-тыынчы хүрбэйки сылга хахахелин анимацията тетимняхтик сайданерел дисанатым. Тимофеева Инна Дмитриевна, Кутан администрацияның специалиғыбын. Сунтар улуғын делегациялар кирен Мусустар фестивальға кыттан келді бет.
Фестиваль өрөкүрүлэх деген үрдүк тахымнахтыга аста элбахпа информацияны ыллыбыт, онна канагаскетен үлебитигер бу информацияны туханыхпыт ден эренет. Бордон нехелегин администрациятын специалист молодежь политики и спорту лелибин Тихон Артем неммен бұл хүббебехес марка мусустардан лохан үчөй терәһәм болан аста онтар улугуттан 15 болан баран көктакты кытыны ылан кәллибет басты күмүтүер спорт делегациян өттүттен сырыттым показательное выступление художественная гимнастика көддөдүлөр. Россия сборная командаты бар, многократная чемпионкалар Арина, онна Дина Авериналар гимнастика көддөдүлөр. Иккис күмүтүер өксөкүлө холоксой атынан догордогул кийин маршрут дружбы ден энта квес ойноттулар. Кас бирди кытачы маршрутная лихин тупутунан кутугу народный станцияларынан сылжан арас немалары астыбыт. Наха чуй терәһен болан аста жи саныбын. Өтөкүннен мен атым Николаев Петр Егорович хунтарылуун IT центрын халаячтабын. Бу күннерге биги хунтарылууттан Мусустар фестивальга бархартыбыт. Мен бем IT онна молодой ученый секцияларга хырттым. Бу Мусустар фестиваль болбута улус үчүгөй элбахаңаны билибит тек кынада. Онна өрүтүн даганы манна киники бола турдуннар. Кәдір чаккамия элбагай хаңаны билектер көрөктөр денеринен мактал. Бүтө күнүнен мен атым Жулустан Иванов. Унтарда 2 нөмерде школа директор итерүлөгө албыячын өлелибин. Бу республиканский тахымнак эдеричат Мусустар ден терәңе баран келдибит. Бу манна мен площадка молодой бизнес тенете Москва городтан Сколково директора Киселев Максим Юрьевич келен кытынылла. Олус беттерән асты. Хананы билен бу именно бейга үлеләһин предпринимательство өттүнен элбах көрүүнү билен келди. Онна мактаным эте бу улус жалтатын школа бар. Верегария гетин бу манны терәңе кытыннар бу кытыгар. Олус үшүгей. Онна манны терәһен биги опытыламыт. Улус бутугар манны тахымнах терәһен ытыхпытын нада ден санаға келди. Минатым Ефимова Заргалана Васильевна ден, этик политикатын саалтатын сырынны специалигинен үлелибин, кулунду таргибе 5 сүйрбалты күнгер, Чукускай коротка сунтарылыгыттан 15 эдеречет болан, республиканский молодежный фестиваль, Мусустар кабарынкыттан кәлбеппит. Он мен направлением танцевальника вартал денете, он бихеха хедлайнернан Егор Дружинин был буда. Кини бихеха ологоттан он опытын үлести бите, чобайты кепсе бите, бихекинин истеммит, бу олог путугар, бу үнкүөттүгер, кайтак ыркаттар көрүстак битне, кайтак ахарнар бутын, ахарнарга көрөнүп бит. Он кытта чобай этна квестен терибиттерде тукалары чоба атымнар оттары кепсилер ону хепке битегер чоба вопрос тахтар он тукалары хепке петтай таккана чобана клейка тоттаран хеллер. Бүтө күнүнен мен атым Лидишин Николай Владимирович темин хунтарылуун учет отделын политикатын главный специалиге болабын. Бу агай конуктагыта олаттар олабетер хүбебес хүбалта чыйлаларга Мусустарден республиканский фестивальга көктөк кыттыны ылан келдим. Онда курдук бу площадкалар үләбиттер фестивальга, вонус арас площадкалар окурдук аттакпынан фэшн ден бар, музыкальный квартал, музыка Якутии, киберспорт, экология, диджитал IT, молодой ученый, онда этенер бак интерегеней площадкалар балар этелер. Бу үдүк тахымнакты каста дихмин барабын. Данмандык мероприятиялар, фестивальлер бола тураллар наха багарабын. Нахалбак элбак впечатление ылым, элбак доктор мактал Мусустар фестивалигер. Нұрабығын, мен атым Баяка Мария Артемовна дегмен,
айынтен кейінегер төлгі бүлкіғын ансамбльға әріптетерін әлбелейбін. Бұл құдырдағыда Чукускай коракка Мусуста фестиваль, молодежный фестиваль кабарын кәлдебі. Онны Егор Туржин мастер бағаларыттым, әлбәға білім көрдім. Өсі дағаны бандық әлбәға білгейлі атжанырға мастер қаз беріндірелді болдар деп баған алақтым. Мақтал біндер деметті, үтчаттенін үләттерігер, культура үләттерігер,